Ассалому Алайкум бародаро. Мо омадем дар яке аз кӯчаҳои Лондон ҳастем. Чӣ хеле ки мебинем, имрӯз рӯзи ҷашни Навруз будаyd дар Лондон ва тамоми мардуме ки масалан аз Тоҷикистон бошад, Қазоқистон бошад, Қирғизистон бошад, Туркманистон, ҳатто аз Русиям беҳад мардум бисёр омадагиянд, ҳатто донишҷӯҳо, балки шахсоне ки дар ҳамиҷа зиндагӣ мекунанд, фаъолият мекунанд, барои ҷашни Навруз омадагиянд. Ман хостам як видео кунам барои шумо нишон медиҳам. Ҳамаша мефаҳмам, хай шумо ҳамаро бифаҳмед. Ман видео карда рафтам мегирам. Мо уже медароем. Рафтем бародарҷоно. Навруз аст 19 март. 19 март соли 2023. So, welcome to the biggest spring festival, Navruzi 2023. Round of applause! Brilliant. My name is Rashid Shadat and I'm going to run this event today. Can I have the music a little bit low, please? Okay? That's it, yeah. So my name is Rashid, so we're going to run the festival, we're going to run the show. So what you're going to witness today, you're going to witness wonderful music, lots of music. Одамо бисёр ва ҳатто бародарои тоҷик, узбек, қазоқ, қирғиз ҳамиҷа ҳастанд. Як-ду тажда интервью додем ва дастши рафтам мегирем, нишон метиҳем барои шумо. Дар ҷа ман хостам тезтар нишон бидем. Twitter, Instagram, Facebook, everywhere. Okay. And the main thing, have fun. And on behalf of our team, I would like to thank you for your interest. And some of you here for the first time, and I'm sure you're going to have a wonderful time. But some of you have been here for last 10 years, I believe, maybe even more. Далш мерем бародарҷоно, ман шумора як бора аму чизҳои миллӣ нишон диҳам. Айҷа да аму нонҳои миллӣ ва чизҳои миллӣ аст. Чӣ хеле ки мебинем. May I check video? Thank you very much. Чӣ хеле ки мебинем бародарҷоно. Ноно, хел ва ҳатто дар инҷа бисёр одам аст. Ҳозир ман ошро нишон метиҳам. Ошро ки бародарои тоҷик ҳастанд ва аз бародарои ӯзбекистонӣ ҳамаро барои шумо нишон метиҳам. ҳама бародаро чӣ хеле мекунед, апо ва хоҳаро, акоҳо аз дигар миллатҳо омадагиянд. The festival Navruzi, with a rich heritage, is celebrated through the centuries. Its core, the event encompasses concept of peace, charity, purity, love, new beginning, new day, and the beginning of the new year, ladies and gentlemen. We're going to talk more about Navruzi. If you're not familiar with the festival, I'm sure you're going to find out today very, very much. Again, welcome, and I'm very happy to see you, ladies and gentlemen. And let's give a round of applause and start our concert. And I would like to invite you on our stage. What we're going to do. So we have lots of artists, singers, dancers from all over the Central Asia and countries who do celebrate Navruzi. So we're going to sit our magic carpet and going to travel to countries. So the first country we're going to travel to is Tajikistan. Oh, Tajikistan. Ман хостам ҷои оша нишонтон, ки мо ҷоша мерам нишонтон метам бародаро. Man, which is probably, I understand, my soul. That's how it translates. And the second song would be Khabib. Please round of applause and welcome Navruzi. Of Behruz. Okay, barодаро, мешиносен шай Behruz, тоҷик буда. Бая пеш бурем. Oh, sorry. Тоҷик буда дидан дар ку Behruz номаш. Фикрам ки фонограмма мондагиям тоъре нашид. Хама тестар агане нишон тиём. О. О. О.
Sadrdi Najmidin ayku. دوایی عاشقی خونی جگر شد دوایی عاشقی خونی جگر شد سر راه بسازو خانه ایش برتر می شود در خانه ایش کبوتر می شود در لانه ایش زیادم خبر داری نداری بسوی ما نظر داری نداری بسوی ما نظر داری نداری مردم زین شهری مسافر سرکو که گذر داری نداری سری خاکم گذر داری نداری سری راه بسازم خانه ایش مسافر می شوم در لانه ایش مسافر می شوم در لانه ایش شمارک میاند باوری گندو برگ مسافر کدو Sorry. Thank you very much. برادرجان چی خیلی کمه دونین ایدی نوروز است در لندن و من خواست شما را نشان بدم برای آش چقدر آدم بود. راستی گپ چی خیلی کس میبینین از همینجا سرچیده همین خیلی پولین آش رد بود نوبت بود طول بیدر نوبت بود همین خیلی برای آش و حاضر من ویدیو میکنم برادر تاجیک خیلی مونم در همینجا پاورای کار کرده سالی که مرا نمیدونه که از ما اومدگیم همینجا سورپریزش کنم این چی خیلی میکنین برادر جونم خیلی ما آش رد استادگه برای آش تاجیکی هم خیلی ما یادمو اینجا باشد برادر ازبکستان و از تاجیکستان هم باشه آش کده فروخته استیم اینجا چی خیلی که میده فود استریت در تمام همه جایهای کار میشه آش میشه اینه آش تاجیکی چیسته آشو اینه آش با چی خیلی وقتی بوی آش میزنه در غریبی کو مست میشه اینه برادر تاجیک ما دید اینه آخه برادر کار از آدم بگی سلام علیکم اینه برادر تاجیک و برادر ازبکستان در همجا آش کردیستن فروخته استن چکل که میبینین اکاجان پروتف نیستن ویدیو کنم پروتف نیستن رحمه اینه برادر جنو این برادر تاجیک مون ازبک استریت فود در سرش توقی تاجیکی این همجا گوشت مایده کده و زده است کلاو پوست دالش میریم اکای بخا میام ازبکستان اینه برادر جونو نامی با فکرم چی شو نمیای انتوی ازبک کویسشون байди тоҷикӣ рафтеста якм микрофона дар тоҷико додагиан
бой ҷаша хостум як бор дига бигирам. Нигоҳ мекунам ки чӣ дорам. лекин инҷаша намедонам чӣ бошад. намедонам рости гап чӣ намуди фруче аст, авқот ё салато бошад. Лекин ам хияма кадеса фруктеса. Иҷа кӯлчакҳои тоҷикӣ. Кӯлчакҳо. Када фруктеса. Sorry. Иҷа тақрибан ҳамаш бисёрош чиан студентҳо яъне. Чиқадр ки мебинам инҷа одамо бисёр. Ман мехоҳам ки тез-тезам хе бигзарам нишонтон тиём. О, чӣ намуди? Инҷашам чӣ намуди авқоте аст ки рости гап қа нафаҳмидам. Ватани бокс. Ватани бокс. Анхе бародарҷоно. Хай як кӯтоҳ видеоча хостам барои шумо нишон битам. Ҳама мардумам хе ҷамъ шудагай аз тамоми миллатҳо. Афсӯс ки парчами Тоҷикистону тохиёи тоҷикии миллӣ мо нестай ҳозир ашда. Ё ки бачаҳо намедонанд ки дар ҷои хел маҳфил рафтестай. Рости гап хай мо студент будем. Барои мора гуфтанд ки ҳам хе чизо мешавад биёед мо омадем. Агар дигароша намедонам рости гап. ба фикри мардуми тоҷике ки кор мекунад ки дар гом донишгоҳҳо ё университетҳое мехонад ба фикрам хабардор нестам. ҳозир фақат базми тоҷикӣ рафтестай. Акай берӯз мо фонограммара мондагӣ задестай калавпус. Эй гавне. Navruzi, ladies and gentlemen, thank you very much. So, as I said, if you just joined our festival, just would like to point again, we have an art exhibition going on inside, which was organized by Kazakh students and Kazakh guild as well. So we have food market on this side, ladies and gentlemen, and we have gift shop, wonderful gift shop inside, which you can see from Turkmenistan, Tatarstan, all Central Asian countries, Iran, Afghanistan, Uzbekistan, Kazakhstan, all of them. So you can get actually very good presents for the loved ones. Ladies and gentlemen, I would like to point our sponsors today who helped us organize this event. One of them is Stack, as a tech startup that provides on-demand moving and storage service. Being one of the most student-friendly providers of moving and storage service in London, Stack can either move you from your old place in your new place when you are moving houses. If you need storage service, they can collect your item from your doorstep. You can then view the inventory in your item online and request a full or partial delivery in a matter of 24 hours, ladies and gentlemen. They are running an exclusive offer for you all today and here today. If you want discount, please make sure you get it. If you're looking for a storage service this summer, make sure you can scan QR code and leaflets that are distributed around the free collection and storage this summer. So you can see there is guys on the side and they're handling the leaflets. Please grab one and get big offer. So, ladies and gentlemen, we're gonna carry on our show with our performance. In Central Asia, dancers show feelings and thoughts through the body moves and face expression, as you know. Music been written for famous poems, songs and legends been written for the national heroes. Our next performer will represent Turkmenistan, and we're gonna sit our little carpet. Magic carpet. We're gonna travel from Tajikistan to Turkmenistan. Ladies and gentlemen, please put your hands together. The beautiful song called Ovazi Gelde. It's from part of Goroglu epic. Please welcome. I'm gonna sing a song Ovazi Gelde.
from having thoroughly. I will just tell the little bit what is about this song. Gorogli's horse has been stolen by a witch, and he's been looking for his horse everywhere. As a Turkmen jigit, horse is really valuable for them. So his horse has been stolen and he's looking, but he's all the time says, I can hear how he's calling for me. I can hear his cry. So, ova da geliyor. چی گپشید میکروفون ها Aha. Aha. Ben kıvılamı durmada isteyen. Okay. Yeah.